Hajrong katong utho kilat penyok kre ya ki kon kenro kelut kerpang ki wasa hajwai ki wahab le hapo ke jawai municipal bon hak arpawi terik dawai ya keclem isi kai sur klem isu Hanot is Institute of Professional Studies ka WM hamen tong pok se jwai da MLA ke jwai constituency wailat miki shila ya kani keclem isi kai da yo irap poisa na ke Meghalaya State Skill Development Society hachrup iya kre ke jawai municipal bon Neite yaki kena wa pendep cak sikai daw penyo lek ki korsor wa kiwi kitir wa emkam kenang wa mendedep kini ni usdang ki we man gelek kalat kamai yaki. Michael Tongni CEO and MD NEIPS hawa kelam yak kamat dapatayu heyato wa ka North East Institute of Professional Studies ka wada sedang hajrong ke yurim wa wailat yaki kenro kelot usdang ki yekam kam tam hakini kisingi waduna iki sorkar. Ulambor mi Suchen SDO Meghalaya State Skill Development Society jwai kana wahai sekiat dabon kitau wadadep wai kam gani katau sikai haki blok waper tang iwoman kerpang dukat ya kejwai don hi gani dangman kawanengkong kam te yuluti wahadin wadep cak sikai waro usdang ki yesengki yopen mi poisa Niliang Gedivi Lengdo MCS CEO Jawai Municipal Board 1 dabatai ke heyato imentoy wayi uyo ki kenro kelun lengba ka de NULM kawana ka Jawai Municipal Board nay benta usengki sengkre way gani to kerpang ya ki bru wahab hapo ka chnong jawai ki wahab le hapo ka Jawai Municipal Board ukong san yong kani kesengiwan uwailat miki shela hawa kalam da kentu ya ki bacha jin uyo sikai wa kure chitomgi lem kam te daw man kalaki ki wa pensap aidon hi yei por ki witawan ki wa em sekhet i ang not wo yo ya kani kalan nei benta o imja heju ipor ongu wana lor wa em ya kasap kentu le wo pen plia ya ka we wo pai le ya ka yaw ka hat wa kiwi wa em kam he to uman ko kalat ki wo imja ya yalang hakani kesingi da palai da uraj pasa center in charge NEIPS jwai hey em lang wa hech nong mentong elpok tai wa kiwi Yaga North East Institute of Professional Studies laseng hagasnem hajar khatsau kathong jong kani ka institution kalong banwan ra yaga jingkala hakathai dak ba penskam ni ki khon samla hakakam hakajam bat ni snotu balada ki khon samla ki scam hakakam kajam ka jala Meghalaya ka jongi ka don hakalawe ka ba scam ni snotu lalaki samla kidai kita ki samla ki ba yai renti ban boy shakathong ki khon ki ki jungi la sha la kismi ki sadon ka ki sha yalam jong ta ki breu ki bodon ki jing champang ban yogi jinga ban pen scam ro ko jo lada ki samla hapo ka than ki tlor lada ki samla hapo ka than ki kenriang no lada ki samla hapo ka than ki jot ka lawe jong ka jaj ban reu ka jongi ka don hatmir jong ka jingjot ba ka don hariat chu up satang ban ha lalu kajat benre wajegi kalong tang shito kadon kam yaki samla bakin scam bakon pen scam yaki kadai betang kakam klam kakam omyo pisa klam ka pisa omyo ja omlo ban pisa ya kayeng kesem te hangnom kimi nanti ya ka scam jong kalawe ngajukren na kapor habang ale keleng ke jaga nama kani ka North East Institute of Professional Studies ka jongi kam nei badan tang hapo jawai kadon haga jala Meghalaya baro kawai bat bentangi las dangru ban su ya kri ka jungi haga jala Assam ni don ya kathong ban pendan kam hok ya ka pisa ka central government ka ai da ka bangin pentelun haga ni ka jala omdei ban aila ki wei ki banabar banwan ban shem ya ka ni ka lat ban radia ka pisa ka bala ai ka central shabar ka ni ka ri lara le kunta ka ni ka jala ka jungi lanu kamroi Lada ngikung ki khon samla ni la hiban tre ya kam ya ka ka central government ka state government ka bu yo mangi yo nong ki parashnong prathau yo banyabam lang ki khon samla ba ki brio ki badan ko ka ni ka ri ka jangi ban be ikinong way kam dei ka wat ban be ikinong way kam dei ka tmaktin ban be ikinong way kalong pintre hi ya ka kam ko pipi dei ban tre kung ki samla pihak penlong bat penlong ru ya de kum kita ki sipai ki ban scam ka akhtiar maka akhtiar jong pi kalong ka jingmot training center da pun do wai nagriam office ang ini am pradali training center chi nong dong chuk thalas kain block angre and then ye ke juai specific focus do ik nong juai and then lini
then senyawa ni office yang kam fokus itindau introduce one kodi and finally ya ka Northeast Institute Professional Studies yo ka impact training ka kam kon yang ka juai urban ya di training kam ka jing sedang ya ka self employed tailoring kini training ko kam su chitengkai ne no di kon yang juai kini betul ada baik besar dari office ke yang MSCS report ng labor department ada skill make lihat kam su chitengkai we had in the training do em ketika start of tools do penjual ini warok kini pendam kini training teh kini training le hadin ketika jinikai do no hikai do yo hikai ko best part do expert no hikai ko hikai kini dari jinikai kini sudah kan ni batch part ni teh we di lor ketika do em ka assessment do em ka exam teh makerman lagi ni sudah warok fikir apa lagi kasar kini do sedang ada ukut do pendam ke training dan ko bi ko kodor bah untuk training untuk assessment kodor bah office yang iko ada bu jimut bahai kamjur le wa sarkar me khali ave insist bhaga focus bhaga kaman mana aggressive bhaga yang ini kita employment ite down haglen yang kita skill me khali em kita ko ngi forward linkage hadin ke training ini kan ndo waro ini udah training usen ki yang ki usdang yu ki sedang yu le ma ikami jam pergi puasa ni to kini kedua kini training ko le lembaga skill me khali kamu ong ba Michael tani to investment yang sarkar bukan ni dia perlu implement yang pi kan kontrol dia hadir ni Taiwan pi sendi ki yang pi ketika pesa go mi untuk wan yang gaji dan ke pesa go mi yang buat kecil account yang pi ketika tu jumpa yang sarkar man ketika tu kan kejunjung hari ni kan annual ME components in healthcare di program selama self employment program the social mobilization program bagi PM Swanidhi the street vendors. Hari ini ke self employment program jut ME ke loan bu ini jadi ni control loan oh jadi ni man bay le ko kwa usi le ni de am chwa ki yang ki kwa ki penhe itu kan yang ki le we tim ki ni ke loan we anla dan ni yang kan hasil we ye tai awan ni bukan di IPS to yo form group si ke self help group ma hari ni group form ini masih power ki members katanya yang even training repair kami ni betul-betul food processing training yang self help group dan kemudian tak one street vendors EME kenika kamu kenjal loan ku kata dang sedang idang cepat jarak ye penam kam street vendors di kucang dai dan ye ki penam kam itu loan lagu penhai bukan yang ki lan me yang gerak hewan ni bentak Sesuatu ke PM Swanidhi kini lagi kau baga itu kucing badan ni bukan kucing ciao dan ni kucing terus ni PM kucing dong sport nak le ye ku apply gini ke loan ku kita le cepat jar ki mem subsidi ham tam de yo pi kini ki institute ki woman iwi ni ki institute ko tahu na you the em check kita skill ke sab untuk kamu kuda ini ni dan ini tidak mak kuat kerpa dia pisnya wah MK yang muda wan pi yang muda enroll pi lagi siapa cimbi ni opportunity ni pas siapa thui harga enrollment kamu tipkat tempor mahal buat tu tangi dah selek dah apa dah je di pi man pi kita kisan power kiu kerpang bu dah je ni mesti dan ini tidak bagi identification of niki training is also is very important apa ni ni bah ada kamu ni bah this is one of the opportunity leda baklai we sok ai ke ni course baru kata ko machine go we now e ko ye generate employment dedo persebaya dan ini dah ngak kerpado wah dia krelang rengkat pada itu ipor kamu ni bah kan minto bukan tip dan hibi ke skill just knowing the skill is not enough you have to master it. And at the same time, you need to have a marketing skill, a business plan at the end of the day. Have empty business plan. Come on, can you skill ke yang ngau convert ke business kan? Come on, convert kan? Cuba mentu tak training piso sulat, piso sulat, usur bagi gitu hijau bagi design. No, apa yang kat tungan nanti bagi skill kat tu kamu ngau first train on design. Design ni wong jo MJ. Design ni yo sukki bro. Design iwa in demand kata satu wani but and don't discourage of trying have try baik
kamu bakal mana kawan ke kamu dan bakal lagi memang ni kamu ipikan ni lepas pi ke fashion isula le por kat ni por warin dari gitu isula kat ni hai por warin sore itu bercak no kamu ngatu sini ni le so sula le mek ti chi yang hai por mencual ka sula ka pe kamu ni mencual por ni dah patulun le the tu jet li dah ba do le the bi ka do warin it's a fashion you have to change, you have with time. Terus yang tu IP kamu ba Tommy ni. Lepas tu lawan orang ekret sarkar. You sosula. You lihat. You regionally. You kret. You cenayu. You wasnyo. Mut kita bro. Temun ni tidak, upi bonsin, tapi senyap tu upi ukret sarkar, ni ke sarkar, nem ke sarkar berthai beroleh. Jangan dak ke United States of America lah jangan kan ni go provide government job, cerita tentang corporate, cerita tentang private jobs, tapi tidak untuk kamu sup mud ye kap je ki sarkar. Tapi tidak kamu diversity ke main, yom ki youth ki yom ikat ni untuk dua kamu sarkar.